Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat yun, nanang. Anyat yung may yugatangan. Ikanak man iti tinapay kan kape janais. Anya akapi kan tinapay, nanang. Uray, anya ditan. Mabit lang nga ron tamang isuputak, nanang. Agawa, ama. Daytoy ka dilang kigatangan nyo, nanang. Ay, wan, day talaang. Adto yun, nanang. Agyaman, nak. Ay, nawaw. Di naman ang binayadan, tiinala na. Good morning, Mari Janes. Ay, kastamat kan ka, Mari Nena. Gumatangak man iti sanga kilo nga asukar, Maray. Kasla naliday ka, mat Maray. Apay, ano ka? Ay, dangarod parikot ko, Mari. Anya ti parikot mo, Mari Janes? May manan ti katuga nga kababae dito'y tirsenak itay, Mari. Kat, nangalamanan iti lakaw kasta ka day? As usual, Mari. Di naman ang binayadan. Ay, nawaw. Singiram amare. Narigat ti kasta. Logi negosyo. Hawan nga rod, Mari. Sapay naggapupay itilon ti daduma po unak. Ilistam latta dagiti alalaan na, Mare. Tano ka, singiram to. Awan malugi ka ano ka na yun adawatan na tilakaw. Sa dino tinaggapo mercy bakit? Ay nawaw, di mo ka di makita ti tinapay kan kape nga insangpet ka dulpaw. Di mo ibaga anapan kamanen na ngalay ti tersina ti manugang mau. Di bali takwarta mo ti anak ta ti daduma nagpuunan da. Kayat asawin day ta, adda karbengan ta amangala. Lukas ta kanayaw na mga numauma ti manugang mukin ka. Pangrugyan to day ta, di sana pa nagkikinaawatan. Padasan na, tagreklamaw. Ay nawaw, malugi ba't piman ti tersina na lukas ta. Kas na kunak itayan. Sigurado akwarta ti anak ta ti daduma nagpuunan na. Isungano anyaman ti adda iti dayjay atirsena. Adda karbengan talakay. Apay, agpaabak kakit dain iti manugang mau. Rumarak be, anda mapan ko gatangay. Dawatem latan. Apay pailaang agbayad ka, ke manugang mo mait. Anya ti umayo gatangan, tatang. Anak di pa'y sardinas, Janes. Ay, ado pa'y tatang. Mano ti gatangan niyo? Ikanak iti dua anak kau. Adaw iti bayad kau. Agyaman naklaunay, tatang. Daytoy laang ka di ti gatangan niyo? Way, nay talaang. Umayak tumanay no ada masapul me kaninanang yaw. Ay wun kayam. Inlistam ka na iti inala ni nanang yu itay? Ay, uwan tatang. Kinapudno na. Naurnungan ti utang ni nanang. Bayadak taw no maalak ti pensyon kaw. Ano sampay lang ti aguray Basta no adna ti umayalaan ni nanang yaw, ilistam latan. Agyaman naklaunay, tatang. Narigat no ipadawat mo tila akom anak kaw. Malugit ti negosyo
Nasaya at matgayam ti katugangam alalaki, Mari Janes. Ay wan mare, no ni tatang, awan makunak. Tila ang babae akatugangak ti talaga amad ti ugali na. Ay nawaw, narigat ti kasta, Mare. Naimbaglakit di Tauray numalasak iti katugangak a babae, makunamot anaghasatak iti lalaki a katugangak. Madlaw ang nasaya at ni Tata Dulpo, Mare. Ay sobra mare, awan ti makunakken kwa na. Wan gayam, ammo ka din nila kay mo ti kastangar aramidan ti katugangam a babae, Mare. Saan pa'y nga rod mare? Saan ko pa'y istoryaken kwa na? Jak amo no makadlaw metten. Ay na, no siyak ti sika, ibagamon iti asawa, Mare. Amang adang maitulong na tapno masulbar ti parikot mo. Saan pa'y nga ita mare? Ibagak to no saan unay abisi nila kay ko. Tapno saan nga isupay a pampanunutan na. Naibos magaya man ti sabon na para laba. Dahil ginatang ko nga'y bakit. Naibos malaangan. Mapan ka man ni Jitersena da Janes. Anya abran ti kayat mau. Noan niya ti adda, isulatan ti gatangam. Kanak nga raw ti gatang ka. Ay nawaw, mamin ka di nga ibagakken ka, asaan amasapol nga agbayad ka iti manugang ta. Dawatem latan tapno makatipid tametlaang. Lukas na ti aramidag, makatipid ta talaga. Ang malugi matiniguso ti manugang ta. Masukatan to no agswildo ti anak ta nga asawa na. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta akapanunutam bakit? Agrubat ako, Janis bakit? Agan anad ka lakay. Wan gayam, anya nga minan di ko na mga ipawit ko? Ay, imarketan naklakay tapno adda may display ti store tayo. Muti nga ro ti listaan. Ipawit kong tulangan iti Jeep. Sabadon tumanan na makaawidak. Sikapay lang ti makaammo ka na iti ubing, ha? Wan lakay, di na kang pakadanagan. No nabannog ka, mangrikap ka tapno makainana ka may. Saan mabalin lakay? Sayang mo't no adda customer. Unangam kita man talangam. Kumutkutong ka iti bannog ka ni stress mo. Gagangay na alakay. Saan mo't ngamin mabalin sa anak nga agunay dito'y balay? Basta aywanam mo't ti bagim. Nadda parikot, awagan naklata bakit? Wan, no agmarket kay ti maylako dito'y store. Sigurado mga adayo pa'y ti expiration date ti magatang mo alakay. Wan bakit? Areglado. Ikanak man iti soup drinks kan tinapay Janes. Ha? Apay akas na ti reaksyon mau. Di mo kaya timangtad. Kat kwarta mo ti anak may ti daduma nagpuunam. Saan akas na nanang? Anya kami na soft drinks ti kayat yo. Daytoy ti tinapay akayat kaw. Jay soup drinks. Tay nangiset no adda. 2.5. Ay nawaw. Naganun ngay nanang. Ay, tabirienda may kadagiti kumarek. Alala, agawa am ti mangisupaut. Tay-tay pa nga agururay dagijay. Mabisin ang dalakit day no mabayaga. Di katugangam mo't ababae tinasabat ko, Mari Janes. Mayat mo't ti isum na. Wan tay may manan nangala iti lakok, Mare. Apay ngamin nga inikam. No saan ko nga ikan, sigurado nga ado ti sa una. Amangan paikit din no agiskandalo dito'y tersena, katawan ni George dito'y balay. Sa bagay. Ay, makapa-stress ti kastoy, Mari. Jak amo no kasano nga ibagak kanila kay ko. Ay kat ibagam ngaminan, Mare. Kasano nga no panunutan na nga imimutak ti pamilya na. Ay nawaw, saan matakas jay day, Mare? Naskan lang nga agsao ka, tapno manggagdamot ti side mo. Kan tapno baliwan ti katugangam a babae ti kastang aramid na. Padasag tuman, Mare. Di mo lang padasan.
Aramidam. Agsaukan, sakbay ang mabangkrap ti Tersena, Mare. Anya nga minan ti umay mo ibaga, Mare. Bayadak ti balance ko, Mare. Agyaman amare. Adamat laangan may gatang kumanan itila ko. Sigurado nga agbayad to ti katugangam alalaki. Naaladan ti pensyon daytay ka. Itay kayo kadipay, tatang? Saan ba't kede, anak ko? Kasangsangpit ko laeng. Manungaminan tayo utang ni nanang yaw. Nasurok 5,000, tatang. Nung amin daduma, ilibre na dagiti kumari na. Diyak kumaikan ngam kusilapan naktumat. Kan mabuteng hak nga giskandalo. 3,000 laeng, tibayadak ita. O kailangan ka dekin ka? Ay, uwan, tatang. Okay laang. Diyan nabati, uray saan yun abayadan. Bayadak latta at no saan ka malugay, anak ko. Tinapatag kanya kat nabayadan yu ti daduma. Diyan nabati, ilibre kon, tatang. Ay na, agyaman ak launay janis. Agyaman ak iti kinaimbag mo kada kamay akatugangam. Anya ti kunam dulpo. Binayadam dagiti dinawat ko iti Tersena dayjay ajanais. Wain, bakit? Hanggang saan na asiningir amin? Ilibre na kanon di daduma. 3,000 laeng ti binayadak. Ay nawaw! Apay-pay laang abinayadam. Gapo, taiso ti maiparbay. Saan mo't nga imot ti manugang ta? Hanggang no may papaniti negosyo na. Sa bali mo't pima na nasaritaan, aray jay bakit? Ay awan agruam no kastalaang. Negosyo na jay. Awan malugi ti manugang ta no basta agdaw-dawat talaang. Awan ti bibiyang kaw. Di uray malugay. Ay nawaw, di ka man nagbali na managing bubukod bakit? Panunutam nga dati apo ka mapagad-adalan da. Kasapulan dati kwarta, iso nagnegosyo na. Maalawanan! Agsardeng kan! Nasakitan tilapayag ko amakangkang ngag iti ibagbagam. Kaslaan na unag matipang panunutam, Janice, bakit? Kumusta ti negosyo? Lugi nga rod lakay. Naurnong ka di manan ti utang? Wan lakay. Kan ninanang. Apay ni nanang? Di na kumaguraan alakay. Di pa'y ngamin nga gan-ano sak. Ala, ibagam kanyak na niya ti parikot ka ni nanang. Siyak to, ti makisarita kan ko na. Tunggal umay dito'y Tersena kat daw-dawatan na lang dagiti lakok lakay. Anya? Okay laang mat kanyak no dumawat ta inamket nga rod. Tijak laang kayat. Kana ayon mat tanakas jay. Anya? Naimbag ko ta inutan ni tatang abay-bayadan ti daduma. No umay tumanan, di mo nikan. No makaungat ngay. Siya ako na mismo ti makisarita kan ko na, bakit? Adala ko machinelas, Janice. Ay, adananang. Ngam pasensya kayon ta-cash basis ita. Ay, nawaw. Di kayat mo ka di asawan kat nasken nga agbayad uwan, nanang. Nakaimimot ka launay. No agsasao ka, kasla kwartam tinagpuunan San matakas na, nanang? Malugi akmat ngamin. No kanayon kayo adumawat. Di bagam kit day, imot ka. Nuhapay-pay lang asik ka tinaasawa ti anak kaw kat imot ka mat. Di ta ka madlangan. Awan sirbe mamanugang. Kumusta tilakad mo lakay? Adda ka din nakasarita makadwam nga agtrabaho? Andamot kit di. Agore ka. Apayakas ta tilangam. Nakamisot ka manan. Imay ni nanang itay. Kahit anya manan ti dinawat na.
Kung na amangala iti tsinelas, ngamjak inikkan lakay. Dawatan na mo't amin na nalakom. Madingarod ti panagsauna, idi saan ko nga inikkan lakay. Imot ken awan kano ti sirsirbik. Ay nawaw, talaga asaan na maawatan ni nanang ti kunada ang negosyo. No may papan iti makan, sa anak mo't nga imot lakay. Ngamno na duma, aglablabas ngamin, tagraman display iti tirsenak, dawaten na. Ay nawaw, anyat na pasamak, mersi bakay. Nakaimimot dayjay amanugang tadulpaw. Ay nawaw, di mo ibaga napan kamanan di mawat itilako na. Para tsinelas laan. Mamin ano ka day nga ibagakin ka, asar de nga maun tagdawdawat. Saan mo't nga imot ni Janice? Ang kita nga menta di mo labsan tagdawat, ta malugi kunak lang aruday. Tibagam kit day, talaga nga imout day dya ajanais. Manuabulan mo't pima na nakastati nararamid mo. Tunggal ada alam iti tersena na, saan mo abayadan? Siyempre, maumamot aji manugang ta. Si kamad gayam, George Sanakaw. Ada ka din ni nanang tatang? Ada di kusina. Napudot nga raw ti ulo na nag-away. Kaya't ko ang makasarita. Diyak magustan ti panagsasauna iti asawak tatang. Binagbagaak mo't itay. Agam awan denggen na. Kaslasaan mo't ang makaawat ni nanang. Mala, agdiretso ka ni di kusina. Tada kayon tagsarita anak kaw. Diyak magustan ti kasding inaramid yun nanang. Ay nawaw, kanunong payla ang tidakis nga aramid ti asawam, George. Imout day dya ajanais. Saan nga imot ti asawak? Naumalaan ka na kayo. Siyak pa'y gayam ti kamaliita. Manuabulan gayam ang nakastati nararamid yo. Ngam itala nga nagpudno ti asawak. Anya kumatidakis na no agdawat kamay. Kat kwarta mat tinagpunan na. Pangalaan nga'y kumaday jay ajanais iti kwarta na. Nagkamali kayo nanang. Kwarta ni Janice tinagpuunan na. Tidaduma. Naggapu itilon. Isasa na mabalin na daw dawatin yung latan nagitilako na. Taad tilon na abay-bayadan na. Di siya kaon ti dakas. Isaon ti hustaw. Gapo iti dayjay ajanais. Nakaugat pa yan ti anak ta kanyak lakay. Tabagay, ti babasulan bakay. Di mo pabasulan ti manugang ta. Uray si ka, kanunungam ti kasjay a kinaimot na. Sana kinaimot na jay. Di mo ka din naawatan tinakuna ni George itay. Naggapo iti loan ti puunan ti tersina abambantayan ni Janice. Kaya't asawon na ita. Nas ka na bayadan tayo, tanyaman nga alalaan tayo iti tersina da. Tapno ada ibayad na iti loan. Pweh! Narigat ka di amaawatan na ita, bakit? Alawanan, siya kon ti kamalay. Sakbay pa'y nga umadayo tirik na ti manugang mukin ka. Baliwa mo na ita nga aramid mo. Di mo matpiman lugyan ti manugang ta. Ay, Mawatam ko mamay. Talusi ka ti aday ti posisyon na. Maragsakan ka kaday, no dawatin da ti lakaw, malaman. ala, huwinan. Mapanak tao iti ayanda dyan is inton madamdam alakay. Dumawatak iti pamakawan na. Kasta, agpakumbaba ka, tasika ti kamalay bakay. No saan ang napagustuhan ti kayat mo, saan kumanga agsakit tinakam mo. Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam mo ti padam a tao, tapno saan da agumurakin ka. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.